ikaze nanone bakunzi bacu ba Isam TV official aho muherereye hose mu bice bitandukanye bigize isi tubahaye ikaze kandi turanabasuhuje twizere ko mumeze neza abantu muduteze yombi muri mu gihugu cy'u Rwanda mukaba muherereye mu ntara zitandukanye zikigize amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ibirengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali mwese mwiyumve mikaze reka duhikaze abantu muduteze yombi bari mu bihugu bitandukanye biri ku mugabane wa Afurika Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Uganda Burundi Kenya Tanzania muri rusange abantu mwese muduteze yombi muri ku mugabane wa Afurika mwese mwiyumve mikaze katwambuka amazi magari kandi nanone duhikaze abantu baduteze yombi bari muri leta zunze ubumwe za Amerika hakurya y'amazi magari abantu mwese muri ku migabane hakurya y'amazi magari mwese mwiyumve mikaze muri uyu mwanya wacu w'amakuru mu Kinyarwanda agezweho ku buryo burambuye nanone kandi mbere yuko nkomeza munyemerere mbanze nshimire abantu mwese mwakanze subscribe mugakora no kunzogera mwarakoze cyane utarakora subscribe nabere yakora no kunzogera ubikore kugira ngo tujye tubana buri gihe kandi buri munsi mu makuru abagenda agezweho tugenda tubagezaho umunsi ku wundi mwiyumve mikaze rero ni Josiane Josi nk'ibisanzwe kama kawa kama dawa kama simba musoni kama ndegangani kama ubongchwani kama samaki magini uyu munsi rero tugiye kugaruka kuki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikibazo kiriyo ngira ngo twese cyangwa se mwese murakizi kubera ko si rimwe si kabiri tukivugaho tukigarukaho buri munsi uko ibintu biba byifashe tugerageza gukora uko turushoboye tukabagezaho uko ibintu bimeze nyuma y'uko ejo imirwano yabyutse imeze nabi ku munsi w'ejo hashize ngira ngo imboni yacu umunyamakuru twarayivugishije itubwira ko ibintu kuva saa 12 za mu gitondo ibintu bitari byifashe neza ndetse hari amakuru yagiye avugwa mu minsi yashize avuga ko Amerika ishobora kuba iri gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigendanye n'amakuru yarariho icyo gihe binagaragara ko Amerika iri kugirana umubano udasanzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo byose bikaba byaragiye bivugwa kenshi bivugwa ko umubano Amerika iri kugirana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atari uwo ubusa ndetse bikaba byaragiye binavugwa ko hashobora kuba hari ikindi kintu kindi kibiri inyuma ariko uyu munsi hari amakuru akomeye yasohotse ndetse hari amakuru amaze kutugeraho aho umudepite wa Amerika uherutse kugera mu karere yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gukemura ikibazo cya M23 igomba kugikemura gute uyu mudepite rero wo muri Amerika perezida wa komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika ishinzwe ubutasi n'ibikorwa byihariye by'igisirikare Dr. Ronnie Jackson yagaragaje ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugomba gukemura ikibazo cyatumye umutwe wa M23 ufata intwaro Dr. Jackson uherutse kugirira uruzinduko mu karere nk'intumwa yihariye ya perezida wa Amerika Donald Trump yakiriwe na perezida Paul Kagame ku itariki ya 21 Werurwe uyu mwaka ahura na perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda baganira ku birebana n'umutekano ukomeje guhungabana nyuma y'uru ruzinduko rero rwarangiye ku itariki ya 23 Werurwe uyu mwaka Dr. Jackson yasobanuriye abagize iyi komite ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ahantu hakwiye kubungabungirwa umutekano hagakorerwa ishoramari mpuzamahanga uyu muyobozi yasobanuye ko uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta muyobozi bufite kuko ubutegetsi bw'iki gihugu budafite ubushobozi bwo kugenzura ku gace bituma iyo abarwanyi ba M23 bashaka gufata igice runaka ingabo z'iki gihugu zihunga cyangwa zikabiyungaho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo M23 iramutse ifashe intwaro ikerekeza mu bice izo ngabo zirimo cyangwa se M23 iyo itekereje kujya gufata agace runaka iyo ihageze
irahagera yakirwa nk'umwami. Ariyo mpamvu uyu mudepite avuga ko ubuyobozi bw'iki gihugu ibyo bice bisa naho nta bayobozi bahari, kubera ko iyo M23 iramutse ifashe intwaro ikagenda kurwana, bamwe mu basirikare barambika intwaro hasi bakirukanka bakiyambika gisivili bakagenda nk'abaturage basanzwe. Abandi nabo rero bakiga kuri M23 iyo badahisemo gukuramo iyo mpuzankano cyangwa se umwenda wa uniform y'igisirikare. Rero ati M23 niwo mutwe wiganza muri iki gice kuko ikora bisa naho nta kikoma mu nkokora. Ntabwo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirwana, akenshi abasirikare bacyo barahunga cyangwa se bakiyuga kuri M23. Yagaragaje ko ubutegetsi bwa Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bukwiye gukemura ibibazo by'imbere mu gihugu, by'umwihariko icy'abanyekongo bo mu burasirazuba badafatwa nk'abene igihugu, barimo abarwanyi benshi b'umutwe wa M23. Ati leta ya Kongo ikwiye gukemura ibibazo bikomeye cyane byinshi, icyambere n'icy'imbere mu gihugu, aho umubare munini w'abanyekongo burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badafatwa nk'abanyekongo, barimo abarwanyi benshi b'umutwe wa M23. Abarwanyi benshi b'umutwe wa M23 harimo abaturuka benshi cyane mu burasirazuba bwa Kongo, kubera ko badafatwa nk'abene igihugu. Barabohereza ngo bajye mu bihugu baturutsemo, ariko nabo bakavuga ko aho hantu ari gakondo yabo, bakavuga ko igihugu bari koherezwamo nta kindi usibye Kongo bavukiyemo, Kongo basanzemo basogokuruza babo, Kongo bavuga ko ari cyo gihugu cyabo bakuriyemo. Rero Dr. Jackson yasobanuye ko ikibazo cy'abanyekongo badafatwa nk'abene gihugu gikomoka ku mateka y'ubukoloni, ubwo imipaka y'u Rwanda yahindurwaga ubutaka bwarwo bugahabwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda, bamwe mu banyarwanda bakisanga muri ibi bihugu. Uyu muyobozi abasanga ikibazo cyarazamuwe n'ubukoloni bwagiye buba muri Afurika, kubera ko bafatwa nk'ahatari abanyekongo. Ikibazo bahuye nacyo ari igihe abakoloni bagabagamo ubutaka bw'u Rwanda bakabukatamo ibice bibiri, igice kimwe kigaherera kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikindi gice kigaherera ku gice cya Uganda. Rero aba banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakisanga muri Kongo, ariyo mpamvu nabo bavuga ngo muragira ngo tuve mu gihugu cya Kongo tujye hehe, kariho iwacu, kariho twakuriye, kari naho twisanze. Yagize ati iki gice rero cyari cy'u Rwanda mbere y'uko imipaka ihindurwa, ariko ubwo igice kimwe cyahabwaga Uganda, abagizweho ingaruka bahawe ubwenegihugu byihuse. Ibyo ntibyabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bituma benshi babaho nk'abadafite igihugu, bitera ububabare. Biba muri Uganda, abantu bahawe igice igice cy'u Rwanda cyakaswe kigafatanwa na Uganda. Abantu bageze muri icyo gice bahise bahabwa ubwenegihugu, bitandukanye n'ibyabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho babaho nk'abantu badafite igihugu. Rero yagaragaje ko kugira ngo amahoro arambye aboneke mu burasirazuba bwa Kongo, abarwanyi ba M23 bagomba kwinjizwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatuye mu burasirazuba bw'iki gihugu bose bakemerwa nk'abene gihugu babifitiye uburenganzira, ubwo nibwo amahoro azaboneka. Ati kubw'amahoro arambye leta ya Kongo igomba kwinjiza abarwanyi ba M23 mu gisirikare, ikemera abatuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'abene gihugu buzuye babifitiye uburenganzira. Dr. Jackson yagaragaje ko icyakurikiraho ari ugufasha abaturage kubona inyungu mu mutungo kamere uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se uri mu burasirazuba bw'igihugu cyabo, kuko ukomeje gusahurwa n'abayobozi mu nzego zitandukanye bafatanyije n'abanyamahanga. Ibi byose bikomeza kuzana ingaruka zitari nziza ku batuye muri aka gace, ndetse bigakomeza kuzana n'amakimbirane ku bantu bose batuye muri aka gace. Rero uyu mutungo ugomba kubagirira akamaro, aho kugira ngo ukomeze usahurwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye bafatanyije n'abayobozi mu gihugu, ndetse bafatanyije n'abanyamahanga. Rero hagati aho hakaba hakiri ikindi kibazo cy'impungenge z'u Rwanda kuri FDLR. Rero yabwiye bagenzi be ko ari ngombwa ko u Rwanda rugaragaza ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba FDLR ukorera
ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hafi y'umupaka cyane ko umaze imyaka myinshi ufite umugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano. Dr Jackson we yagasobanuye ko ku mupaka mu majyaruguru y'Iburasirazuba u Rwanda rufite urwego rw'ubukerarugendo rugomba kurindira umutekano. Ati u Rwanda rutewe impungenge na FDLR n'ikibazo cy'iterabwoba cyegereye umupaka, bafite urwego rw'ubukerarugendo bagomba kurinda mu majyaruguru y'Uburengerazuba. Ni ku mupaka ahantu hari abaturage habaye hari mortiers cyangwa se na roketi ubukerarugendo bwahagarara. Dr Jackson akomeza agaragaza ikibazo cya FDLR mu gihe uyu mutwe w'iterabwoba ukorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo bihuje ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi mu ntambara bihanganyemo na M23 kuva mu Gushyingo 2021. Muri Werurwe, Gicurasi na Kamena 2022 FDLR yari kumwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarashe ibisasu bikomeye cyane. Muri ibi bisasu harimo ibisasu bya mortiers mu karere ka Musanze. Byamenyekanye ko yari igamije kuburizamo inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya Commonwealth Chogamu yabereye i Kigali muri uwo mwaka. Ibi byose byarabaye ariko nta kintu na kimwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigeze ibivugaho. Major Ndayambaje Gilbert uri mu barwanyi ba FDLR baherutse gufatwa na M23 muri Mutarama 2025 yatangaje ko uyu mutwe ari wo ufatiye runini ingabo za RDC kuko ari wo umenyereye intambara. Ati FDLR ifite uruhare rukomeye cyane ko abasirikare ba Kongo bacika intege vuba iyo bumvise nk'intambara ihiye. Ngira ngo ejo nabigarutseho, iyo bumvishe urugamba rukomeye cyangwa se intambara ibaye ndende baterera imbunda hasi bakikuriramo imyenda bakigendera bagakuramo akabo karenge. Icyo gihe rero FDLR igafata intwaro zabo ikazikoresha mu rugamba. Gusa ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwumvikanye kenshi bukeretsa imbaraga za FDLR busobanura ko abarwanyi bayo bashaje kandi ko ari bake cyane. Ibyo Tshisekedi yabisubiyemo mu kiganiro yagiranye na Le Figaro mu cyumweru gishize, ariko wari umwe mu bakomeye muri FDLR yavuze ko FDLR igihari kandi ikora. Ibyo byose Tshisekedi abavuga ari ukukeretsa cyangwa se gushaka kubika korosa ikibazo gihari, agaragaza ko FDLR idateye ikibazo ku gihugu cy'u Rwanda kandi u Rwanda rufite ibimenyetso byinshi cyane byagiye bigaragaza ko FDLR ifite umugambi ukomeye cyane wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Rero Perezida Paul Kagame rero mu minsi ishize yakiriye Dr Jackson baganira ku mutekano wo mu karere. Nyuma yaho, nyuma yo kumva amateka y'umutekano muke mu karere, Dr Jackson yasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukemura ikibazo cya M23, ikibazo cyatumye M23 ihaguruka igafata intwaro. Ayo niyo makuru twe dufite kugeza aka kanya. Turakomeza tubagezeho uko ibintu birakomeza kuba byifashe. Ndibutsa ko turi kumwe n'abafatanyabikorwa abatandukanye. Muri abo bafatanyabikorwa harimo Holy Studio. Holy Studio bakorera munsi ya Rwanda Revenue ku muhanda wa Sansenike mu karere ka Rubavu. Wifuza kubahamagara cyangwa kubavugisha, telefone yabo ni 0788465213. Ndayisubiramo ni 0788465213. Bakorera mu karere ka Rubavu munsi ya Rwanda Revenue ku muhanda wa Sansenike. Bakora ibintu byinshi bitandukanye, bakora amafoto magufi n'amaremare, bakora n'amavideo, bakora ubukwe butandukanye, ndetse bagakora n'inama. Byose ubakeneye wabahamagara kuri iyo nimero. Ikindi kandi uramutse ufite n'ibirori bitandukanye mu rugo rwawe, hari baby shower, bride shower, birthday celebration, wabahamagara wababona kuri telefone nababwiye 0788465213. Wabahamagara cyangwa se ukabandikira. Wakoze kubana nanjye. Bye.